Allah Subhanahu wa taala abri nikmat-nikmat pan senapan nikmat daga kaula ban panjenengan nanging Gusti Allah tak pernah kit ngungkit. Allah Subhanahu wa taala abri kenikmatan bermacam-macam nikmat. Andai kata kaula ban panjenengan mitong situng nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kaula panjenengan tak bakal mampu mitong nikmat Allah Subhanahu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata engkau menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah, lafata mufrad. Satu nikmat Gusti Allah engkau akan menghitung, la tuhsuha, maka engkau tidak akan pernah mampu menghitung satu nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah angeboy tase ben esena tak ngungkit. Allah Subhanahu wa taala ngeboy langit ben esena tak ngungkit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaula ban panjenengan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tak ngungkit. Cuma situng saya yungkit bi Gusti Allah. Nikmat selain ada saya yungkit. Nikmat sehat, nikmat ruah, nikmat nikah ada saya yungkit. Kecuali situng saya yungkit dengan Allah Subhanahu wa taala. Ben nikmat situng nikah. Mencan bahasa cebena ngundat-ngundat, ngungkit-ngungkit. Mun kuwi sampean tak oleh kit ngungkit nih Pak. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pahala daripada sedekahmu bil manni dengan mengundat-undat. Cekit ngungkit mun sampean beri. Adok motor syukur singa minta pole le dia je elang kanjirna lah. Enjang kok tak kit ngungkit keng bene dia cara mosok le dia termasuk kit ngungkit. Seolah kit ngungkit cuma Gusti Allah. Merkena Al-Mannan neka sifat Gusti Allah. Manusia Abdul Mannan. Cuma situng tok saya yungkit bi Allah Subhanahu wa taala. Lain ada saya yungkit. Menciptakan langit, menciptakan bumi, bahkan menciptakan surga dan kenikmatannya, Allah tak pernah ngungkit. Nanging ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sayyidil wujud wa khairil maulud, sayyidir ruk'i was sujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala kit ngungkit ning ayat nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala dabu laqad manallahu, yaktine teman-teman bedelam gasam Allah gid'ah minal gasam asompa Gusti Allah aqatah li taukid laqad manallahu yaktine teman-teman ngungkit ngundat sapa Allah Gusti Allah. Sinten sing diundat-undat? Siapa sing undat-undat bi Gusti Allah? Saya yocenge bi Gusti Allah. Alal mu'minina, orang-orang yang beriman. Idz ba'atha fihim rasulan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus situng rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat lain nikah ada saya yungkit kecuali nikmat situng Rasulullah saya yungkit. Artinya dari ayat nikah betapa agung nikmat Gusti Allah setelah kak dito bersumber daripada sayyidil wujud, sayyidir ruk'i was sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kanjeng Nabi, ada tunya ban sesena. Ada kanjeng Nabi, ada swarga ban kenikmatan. Ada kanjeng Nabi, bahkan ada Al-Qur'an. Ada kanjeng Nabi tak kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber daripada segala kenikmatan. Maka kenikmatan kak dinto setuju berasal daripada sayyidil wujud wa khairil maulud, sayyidir ruk'i was sujud, Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat lain ada saya yungkit kecuali nama situng nikah. Iyo tosa Gusti kanjeng Nabi. Oleh karena kadin to malam mangken nikah adalah bentuk asyukur kaula panjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Ampun teti nikmat sepaling agung, nikmat teti ummata Gusti kanjeng
Nabi. Ummati ummatun marhumah, tang umat tadi umat si rahmatin tining Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kulibi sampeyan salat sehari semalam 5 bektoh, tapi kencer bi Gusti Allah 50 bektoh. Barokah Gusti Kanjeng Nabi. Kul panjenengan atopet, tak usah loncak dari gunung, tak usah bom bunuh diri. Cukup atopet ongku etre ma topet. Atta ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang satu dari dosa seakan-akan orang tadi dosa sama sekali. Barokah sira. Gusti Kanjeng. Mun kul panjenengan mungkin ki nengereh. Aduh tobat apa? Belurik le belurik. Aduh apa kakek tobat lebih le model de jia tak gawo. Tapi Allah Subhanahu wa taala nerima tobat kul panjenengan. Seneng nerima tobat seorang hamba melebihi seneng orang sekailangan barang seberharga, lalu kemudian bareng gele etemo dalam keadaan saya sangat membutuhkan bareng gele derma hubungan orang mun kailangan PC, kailangan kendaraan, kailangan si abon gele dalam keadaan sekepepet ke badan saya butuh, pas beda orang membeli bareng saya kaparlo gele tentona mungkin orang rekalak separuh tak apa-apa. Atau mungkin engkau perlu sekonik seperapat lebih nekala kakek. Cuma neketok saya kaparlo. Orang kailangan tas, kala esena lah, pesena kala. Cuma surat-surat seberharga bekala. Allah Subhanahu wa taala ya ikhwani, nerima taubat kul panjenengan melebihi taubat melebihi seneng orang sekailangan barang seberharga. Tada semelebihi bungan Allah Subhanahu wa taala nerima taubat kul panjenengan. Mereka nek cek senpusen taubat ning majelis semul jengak nikah niat atau pada ke Allah Subhanahu wa taala. Maka niat tong situ niat kaul panjenengan sedaja dari niat kak dinto niat atau niat ngaji, niat hormat maulid, niat apolong pada Islamah, niat silaturahmi, niat nyari ridho Allah. Tong situ niat an-niyah matiyah. Niat ini adalah kendaraan yang akan menyampaikan tujuan kita. Ingki peneka kendaraan saya kocak niat ini saya nilai tining Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mengutus Kanjeng Nabi, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan. Beendre seakan-akan Gusti Allah debu. Dadi umat Kanjeng Nabi mun tak masuk swarga sara gelu. Dadi umat Kanjeng Nabi sepenuh gempang ngak nik Pak. Atau tak usah bunuh diri. Mun umat-umat selambe sampean mun tero atau harus mate kade baru terima taubat. Mun sarong kening najis, tak kening sasa, harus saya bulungin, buang najis. Iya mon pir ngepir sarung kakek, mon wadimon, mon BHS. Kan kerpekeran. Bada porselen kening najis, tak kening yasain, tak kening soceen. Dar macongkek buang. Iya mon karo hel tehlan, apa boleh tehel campur baterai lang celang na baterai ro. Mon granit. Larang reken eman. Tapi tadi umat Kanjeng Nabi cukup, buang aina, buang bauna, buang rasana, ampun tak ketengan, soceh. Barokan umat Gusti Kanjeng. Mun ki masuk neraka sara geluh. Mun ki tak masuk swarga, kebacut yang ring coba. Kebacut. Ya bayangan ki sampeyan selawat dari awal gelek nikah. Man shalla alayya wahida, sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang tadi itu yang berselawat 10 kali balasan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala membalas 1 kali balasan, cukup. Tapi ini kan tentak imbang, Pak. Bene one by one, bahasa Madura aja. Bene 1 lawan 1, bene one by one. Tapi 1 lawan 10. Andai kata Allah Subhanahu wa taala melesitung be selawat, orang sak selawat ke engkau can Kanjeng Nabi, beles situng pantas. Tantona belesna Gusti Allah, tantona lebih mulja, lebih hebat daripada selawat kaul panjenengan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus lebih. Kesaran orang mau tak selawat. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra. Orang sak selawat kangko sekalian beles 10 kali. Beles Gusti Allah ya ikhwani, tak banding di selawat 10 kali. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena gak dinto majlis nikah murni untuk asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala karena ampun beri nikmat. Napa nikmat gak dinto? Jadi umat tah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak tak syukur ke Gusti Allah wa nabi-nabi selamba nika beriri dekat umat kula panjenengan.
Terus tadi umat kanjeng Nabi, mak tadi umat tadi tak lemah syukur, kebacut mau tak masuk surga. Sara geluh. Jadi umat siapa? Jadi umat kanjeng Nabi tak bisa melebu ke surga. Jadi umat siapa boleh? Oleh karena gak dinto, majelis ngak nikah penting ya beda aki untuk semakin kul panjenengan mengenal dan mencintai. Yang kita nikah manusia sejauh sebelum kaul panjenengan lahir, ampun mencintai dan merindukan kaul panjenengan. Di saat orang patang nuntut bakuk ning akhirat, anak nuntut, bineh nuntut, kapi nuntut dekat kaul panjenengan. Bahkan dari adil Allah Subhanahu wa taala sampai embik setoman nyeruduk, setandik tanduk, beri tanduk bi Gusti Allah, esro nyeruduk bilan seneng dunya. Ajam setoman nyampar, esoro nyampar bi Gusti Allah, baru kemudian hayawan kele betiti tanah bi Gusti Allah karena tak hisab, saya hisab cuma manusia. Akhir orang kafir ngocak ya laitani kuntu turaba, andai kata engkau teti abu maka engkau tak hisab. Orang kafir tak minta ya laitani kuntu idhama, andai engkau teti tolang maka engkau tak hisab. Tolang pun ki beda pertanggungan jawab, buktena ajam bi ajam soro nyampar tining Allah Subhanahu wa taala. Orang patang tuntut kecuali situng saya nyari kaul manjenengan pasera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraga lupa mau masuk surga Pak. Salat berjamaah 17 derajat bi tibian sederajat. Jamaah tak melo 17 tak mele 17. Ayo res beresan bae mangke. Cek ngakui akal saya tak normal, ngakui saya new normal bae. Sampeyan berbeza bi orang sejuta. Beda orang mirip saya 17 juta, mele kamam ya. Beras berarti mbian new normal berarti. Tapi arapa Allah Subhanahu wa taala metabar ke kauluban panjenengan. Salat bi tibian sederajat, berjamaah 17 derajat. Mata kelembal normal akal dia. Tak kuat Ustaz mun berjamaah subuh. Arapa mun berjamaah 200 rakaat pantas tak kuat. Tak kuat Ustaz mun berjamaah subuh, apa mun berjamaah subuh kalangkar ke masjid 20 rakaat pantas tak kuat. Bi tibian 2 rakaat berjamaah 17 rakaat apa nasi bere. Mestina neka keuntungan ben kesempatan kul panjenengan untuk meraih pundi-pundi amal saya soleh. Bene pundi-pundi poin malolo saya sare. Ya, pundi-pundi amal saya soleh, semakin banyak poinnya, semakin banyak kesempatan untuk meraih suarga. Mun tandi amal tandi poin. Oleh diri di masjid tandi poin. Pulsa lah tak ngisi pulsa. Paketan atau mandi paketan. Apa nyaman mun ngampung hotspotan mau lomong gua. Merung bener keng gama gaga keng nyari wifi ro saungkun. Ya tandi poin. Mah poinnya adalah amal kaul panjenengan, semakin banyak amal berarti banyak kesempatan orang nikah meraih kesuksesan dan keselamatan kita nikah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas Kanjeng Nabi apa? Tugas Kanjeng Nabi ini perlu perhatiaki ben perlu terusaki ben elastariaki. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatih. Tugas Kanjeng Nabi pertama yatlu 'alaihim ayatih. Tugas Kanjeng Nabi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ampun lah baca bi Kanjeng Nabi Al-Quran. Alhamdulillah Islam berarti TPK. Kare kula panjenengan ayo anak-anak. Tugasnya sambian nikah. Mulang anak untuk supaya bisa baca Al-Quran karena tugasnya Kanjeng Nabi yatlu alaihim ayati. Kanjeng Nabi mau saki Al-Quran kula panjenengan yatlu tilawah. Beda qiraah, beda tilawah. Pite maknana. Tilawah maknana mecah, qiraah maknana mecah, tapi tilawah orang semecah tapi bilafzi tilawah, maka orang yang membaca dengan menggunakan lafaz tilawah, maka orang tadi itu yang membaca tilawah berarti dituntut untuk mengerjakan dan melakukan apa yang telah ia baca. Jadi mun beda orang balik masalan beda orang mukallaf terus membaca ayat setentang nerangaki pas bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa saya baca? Oh mukallaf. Ya wajib berarti ngelakonin apa saya baca. Pite bikan akeh nek TPK. Nek nyamana qiraah. Sekedar bacaan, tidak dituntut untuk melakukan apa yang telah ia baca. Merkena qiraah. Pite antara qiraah bi tilawah. Kula bisa men kelas, ya saya enggak kana TPK, Pak. Mengko baca tok.
Cak Al-Quran bener bacaan, buku pedoman, buku panduan hidup mentero selamat. Cak jauh manusia. Oneng HP nih, HP ini beda buku petunjuk kok. Sepeda motor beda buku petunjuk, mobil kendaraan beda buku petunjuk, TV beda buku petunjuk. Cara untuk ngodiin mesin harus dipanasin kade setiap pagi. Sekian kilo, 1000 meter harus diganti oli. Sekian harus servis, beda buku petunjuk, buku pedoman. Le orang boleh saya beri akal pikiran, Gusti Allah tak beriin buku petunjuk. Mau tak norok buku petunjuk, rosak. Setiap 5000 kilometer harus diganti uli. Ganti kecap, polan pada celeng. Tak norok buku petunjuk. Walaupun mesin anyar, rosak. Elsael. Bensin harus murni. Tak boleh campur. Campur keme pada kau ni ngah. Rosak sebab tak norok buku petunjuk. Lemon kendaraan bi buku petunjuk TV se jamadat bareng si tak berakal, bareng si tak odi. Apa boleh? Orang neng lalu lintas beda rambu lalu lintas. Garis panjang tak boleh nyalep. Mau nyalep edin deh 200.000 bi polisi. Kereng. Garis panjang. Tapi senuk enggak cukup 10.000 ya gerbai boleh. Mau nyalep marka jalan, mau nyala peraturan lampu merah, tindak di polisi, tegas, hebat. Denda beda ancaman 500.000 denda. Sejarah kena togel prei. Pecandu narkoba, pengedar narkoba enggak pokok bil fulus kulun halus, mafi fulus kulun hangus. Jadi nikah adalah hukum sebeda. Mon hukum Al-Quran tak bisa berubah sepanjang zaman. Wa zamanin an tahakimuhu zalama fihi minal iwaji wa zamanin anta hakimuhu. Sepanjang zaman jika engkau yang menghukumi ya Rasulullah, zalama fihi minal iwaji, ada hukum bengkok-bengkok. Mon hukum mangkene ka tompol ke atas, tajam ke bawah, membela yang membayar. Maju tak gentar, membela yang bayar. Mon sambian keelangan embi terus temu bin jual sahape nak ada, buru temu. Tapi hukum Islam, hukum Kanjeng Nabi tak bisa berubah sepanjang zaman. Al-Islam la yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman walakinnal Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Islam tidak pula mengikuti perkembangan zaman, justru Islamlah yang menjaga kemajuan-kemajuan zaman. Tapi Islam cek nek kene ateh. Cek sampai surut semangat membela Islam, sebarkan Islam, tunjukake Islam kak dinto adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang penuh dengan kelembutan Islam. Cuma ketemu mau seorang kafir dia rahmat melolo, rahmat dia berdekatan dengan Kanjeng Nabi apa perang kok. Kanjeng Nabi juga menghunuskan pedang kurang lebih segemik sampai petolekor peperangan. Kanjeng Nabi nikah perang pak. Makin saper wah Presiden Prancis mercon siapa nyaman mercon ru nyaman Macron mercon bagian mercon ces juga bengal nyacat Gusti Kanjeng Nabi. Lalu terus sikap kuluban jenengan ndak remah tau sanggup bergereja pak, tau sama ten reng kafir, tetap jangan sampai setuju, jangan sampai ridho bil kufri kufrun, orang yang ridho dengan kekafiran kafir hukumah. Kira-kira sampai mau nyacat Kanjeng Nabi dari mau hukumah kafir tak kafir? Kafir hukumah. Jangan sampai beda orang nyacat Kanjeng Nabi. Mun beda orang nyacat Kanjeng Nabi hukum kafir, terus sampai ridho kelaban kekafiran, ridho bil kufri kufrun diate. Kanjeng Nabi jagain mainan, silahkan politik gain mainan, kula bener yang politik. Silahkan pencalonan DPR, pencalonan bupati, gubernur, presiden, gain mainan sekarang. Keng situ Rasulullah jagain mainan. Wallahi mun sampai Kanjeng Nabi gain mainan, kula orang paling lantang ngocak pak, mercon lah mercon. Oh Ustaz kan rahmatan lil alamin, saya omong rahmatan lil alamin kakilah.
Mun bentak bisa membela Kanjeng Nabi, kan Kanjeng Nabi tak butuh bela Kanjeng Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala membela kok. Ketika Kanjeng Nabi tuduh bi orang-orang kafir, pacet orang yang nyacat Kanjeng Nabi lebih len. Zaman jahiliyah lebih ada orang nyacat Kanjeng Nabi. Terus sikap orang Islam nengeneng, lah tak nengeneng, Pak. Allah Subhanahu wa taala pun tak terima. Ketika Kanjeng Nabi kocak itu dua orang si majnun. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah taala saya tak terima. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ban benereng gila wahai Muhammad. Allah taala tak terima mun Kanjeng Nabi kocak gila, Pak. Kanjeng Nabi kata itu sahir, penyihir. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Engkau tak pernah rasa mulang syairan ke Kanjeng Nabi. Ben syairan tak patut kan Kanjeng Nabi. Allah taala membela kok. Silakan Anda tak membela tak apa-apa. Kerjanya lagi orang yang membela. Mungkin sampean membela kelaban cara dakwah. Mungkin sampean membela kelaban cara mulang ke santrenah. Mungkin kelaban membela kelaban ngodiin sunnah, silahkan tak masalah. Tapi cek maedo cek nyacat orang yang membela Gusti Kanjeng Nabi kelaban suara nasi lantang. Gusti Allah membela kok. Saya tuduh ki kahin Allah taala tak terima. Tuduh sahir Allah taala tak terima. Wah benar dengan Al-Qur'an menerang lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela karena Kanjeng Nabi. Kata-kata Muhammad ning Al-Qur'an disebut pak kali. Kata-kata Ahmad sekalian, berarti kata Muhammad pak kali, Ahmad sekalian, total berarti 5. Sampeyan congok dengan Al-Qur'an. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala memanggil nyamanah kecuali marina pasti beda sebutan nabina. Sebut keistimewaanna. Sebut kewibawaanna ben pangkata. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Thaha, Yasin, asmana Kanjeng Nabi. Nabi-nabi selain panggilnya mana? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, yolok Adam. Ya Ibrahim, ya Musa khudil kitaba biquwwah. Nabi Musa yoloknya mana? Giliran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Panggil Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Panggil Nabi. Lamun beda Muhammad sebut Nabi, marina pasti beda kata-kata Nabi. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Maka na Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun sebutaki keistimewaan Kanjeng Nabi. Andai kata kajuan ke kebe pulpen, aing sebenarnya tasik kebe mangsen untuk mencatat keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tasik sampai asat, kajuan sampai gondol sekalipun, kertas-kertas dari daun untuk mencatat keistimewaan Nabi. La ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Ada saya tahu keistimewaan Kanjeng Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afdalul makhlukin ya ikhwani. Samena ciling gunung begitu indah pemandangannya. Deuk mau ngabes wajahna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean ketinggal air terjun yang begitu indah, melihat pemandangan yang begitu megah. Langit ya bos ngak ni kehebat tah, tasik ngak ni keluas sah, gunung ngak ni kehebat ben gagana. Ni ke makhluk ada pending apa mun bending aki bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul mawjudat, afdalul makhlukin, paling utama tanam bareng sewujud, paling utama tanam makhluk. Sayyidil wujud wa khairil maulud, sayyidir ruka'i was sujud, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Kanjeng Nabi kibeneka membacakan ayat Al-Qur'an, maka tugas kula panjenengan menyampaikan Al-Qur'an dekat anak-anak kula panjenengan. Kare dueun tahun polewe lah. Kula ki banyak parlo, parak kelopakna kula de kanton nika. Bede acara ki bede ka tempuran puspo sarengkah balung anyar lekok nyon sapora Ahbabul Mustafa makin bereneng Karangasem ben kula yonceng banner bede padahal kula ngocak tak sanggup lah nah. Kayak pasang banner iletina lah sang pasang sepenting kula ya tak bisa datang coba cek ngocak kula tak bisa. Nyon sapora sebenarnya dadi tugasnya Kanjeng Nabi ampun lemare. Iki bener membacakan Al-Qur'an terus dermat tanggung jawab panjenengan untuk membahagiakan Nabi, untuk membantu dakwah Nabi. Iki bener selalulah panjenengan membaca Al-Qur'an dan mengajarkan daripada Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana
wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik daripada kalian man ta'allamal Qur'an, orang yang gelem ngaji Al-Qur'an, wa 'allamahu, ben orang yang gelem mulang daripada Al-Qur'an. Mungkin orang yang mulang Al-Qur'an dianggap dipandang sebelah mata. Apa? Ustad kampungan, ustad langgeren, bulun tang ustad, engkau ngaji lipalipun setibene tang ustad, engkau ngaji kitab rajuh 3 meter tang kitab. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik daripada kalian yang mau membaca Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mau memulangkan Al-Qur'an, beri pelajaran Al-Qur'an, bulang anan sambian tak mampu. TPQ Al-Anwar insyaallah mampu. Adik-adik putra kaulubun panjenengan min ahlil ilm wa min ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil Qur'an insyaallah. Amin Allahumma amin. Maka mun tetiuk mata Kanjeng Nabi kita masuk surga sara gelu, mun ki masuk neraka, aduh kesaran lah Pak, kesaran mun ki masuk ke neraka. Kesaran joyak kataria hebat tetiuk mata Kanjeng Nabi. Selawat sekalian beles 10 kali, salat beles 17 gencer 17 derajat, durung siwak, durung tojun sampian. Wah mau bahas tambah abid. Saya jelasnya onda ke Allah Subhanahu wa taala matur muka kaulun panjenengan bukan hanya mampu membanggakan Nabi, tapi berusaha menjadi orang yang dibanggakan oleh Nabi. Bukan hanya orang yang mengaku menjadi umat Nabi, tapi berusaha menjadi orang yang diakui umat oleh Nabi. Insyaallah amin Allahumma amin. Dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita membimbing anak-anak kita memberikan pelajaran Al-Qur'an, maka insyaallah berarti kaul panjenengan ampun membunga, meseneng, membantu dakwah Gusti Kanjeng Nabi. Matur muka TPQ Al-Anwar tetiakin TPQ sebarokah, TPQ seistiqamah ila yaumil qiyamah, TPQ semampu mengkeluar anak-anak murid berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hada min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.